Narcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sangwa amahoro, ubumwe n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi n'ibiganza. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Ni prote turakingiwe nje muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira ngo muzi ko tuba duteramanye ntangurana indamutso y'amahoro na cyane cyane yuko ari amahoro n'umuhoro umwa urusato rw'imbaraga za rukivuka abo uri kuraraba nabo ndakweretse shira habo nyene wumva ko ufuka nyambari banga muri byitwa magnifique yavuze ngo gwifuka umunani kabakera bavuze ngo batano nawe acaza yongera ko batatu. Ndabaramukije amahoro y'Imana. Tuje mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira ndi kumenya nyuma ya kamera na Wizobi ari akugashapo k'umwero kapira karatukura ivyo yambaye hasi ntubimbaze kurondira haneza kwandika na gwagwaruka hano mona biteguye avuga ati turaje kugira ngo duhimbaze ibintu bigende neza. Hafi yanje ndi kumena na Sofoni ngenda kuri yo tukuramutsa amahoro y'Imana. Amahoro neza. Meze neza. Kebuke. Vyiza cane kaze mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira uyu munsi. Koze cyane. Rakoze nawe. Turi kumwe na Nana, tout va bien. Bonjour. Bonsoir. Meze neza. Ashima. Iwacu ni mu gitondo nawe wanyu burije. Nuko. Cyo gituma mvuga bonjour ukavuga bonsoir. Bonsoir. Ikaze rero muri uno mwanya wari guhimbaza no gutazira. Murakoze. Asante sana. Nza kuba kaniri kumwe na Solange tukuramutse nawe amahoro y'Imana. Mahoro neza. Umeze neza? Ashimana. Tukuyikaze kandi nawe muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Asante sana. Tuza kuba kandi turi kumwe na mama Martinezo tukuramutse. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Umeze neza? Ndashima. Akatwe nikasohoka cyane ntero wariye ntuze agapiripiri imitwe y'indagara mutwe w'umukeke Oya. indimu ubuki Oya. isose Narakimwe. isupu isomvyi ekejurize rigenda kweri ivyo bintu byose atanda kimwe wariye ariko teguye ikaze nawe muri kino kiganiro cacu. Murakoze. Asante sana. Tuza kuba turi kumwe na Gigi Gireninyo. Niwe wenyine dushoboye kongera kwako kantu. Bane nabona akabibi. Tukuramutse tuguhe n'ikaze. Ndabaramukije mwese. Umeze neza ariko. Ego ndashima. Nawe uriteguye guhimbaza no gutazira. Ego. Asante sana. Nuko rero nabatuza kuba turi kumwe ariko nawe uraza kuba kumwe natwe mu kutwandikira muri comment ukatubwira indirimbo yaguheza agiye gusumba izindi. Uvuga uti no ndirimo ndifuza ko ubundi munsi muyisubiramwo baba bari hano kugira ngo bashobore gukora na cyane cyane ivyo mwe yarabarongoye ariko kandi harimo no kumvira abadukurikirana. Ivyo navyo ni vyiza cyane. Reka rero twese tureka ibiganza namwe ko mwatwaramukanije hagati yacu turamutse abaje kudukurikirana tuvuga tuti shalom shalom shalom. Shalom shalom shalom. Nuko rero reka fora ndayirekure ndayerekeza ari kwa Nana tout va bien. Ubushitse ra turirimbije harasha avuga ati niroze muhando wa kabiri canke wa Burundi sinzi ariko ngira ngo twarabonye neza yuko yarabikoze kabisa yarabikoze bigeze muvuga muti iryo zina vraiment natwe turagemeje azigiye abafana namwe mutwandikire mutubwire namwe gute mwaragemeje canke hari upinga nane hatapinga hakuna nta numwe yopinga vraiment Batikufuna nguvu ariko ari umuntu atarazi kuririmba neza cyaririmba avango mpeni bwana bisukuti na njugu cyari abantu batazi Kiswahili nabonye nurumva ni kibazo ni probleme Nana tout va bien ikaze. Murakoze. Turasha mwami Imana. Urakwiriye Yesu we. Turi hano mwami twaje kuguhimbaza. Nta wundi dufite twoshira hejuru kuno munsi.
urakwiriye mwami, habwa ishimwe, habwa icyubahiro kristo. Ibihumeka byose nibiguhimbaze wowe waremye isi n'ijuru. Kugezini
subiramo kandi uko nyene sukamo amavuta mesha tema urakwiriye mwami wacu twebwe ubwacu ntacyo twoshobora yesu niyo mpamvu turi gusaba imbaraga amavuta yawe atembe mu buzima bwacu begurukundo w'Imana yacu boruharuse rangurika rusumugezi rusumizuba kandi kuzimu naho
zikuranwa abangimana niba intege bazopfa munsi y'ibihumbi y'amara iby'urukundo
turashaka gukomera amashyi menshi uwo mwami. Haleluya, haleluya, turashaka gukomera amashyi menshi uwo mwami. Amina. Uwo mwami niwe ntango n'iherezo ku buzima bwacu. Haleluya, amen. Yaratimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi, kandi sibanga barabizi ejo bundi yaratunamiriye. Yaratimanye uwo Yesu inshuro
ibihumbi n'ibihumbi sibanga oya sibanga nejo bundi we yaraturame yaratwimanye oye inshuri ibihumbi n'ibihumbi sibanga wanabizi nejo bundi yaraturame yaratwimanye oye oye ibihumbi sibanga wanabizi we nejo bundi adushira inkomo buri munsi iyo twimutiye neza adushira inkomo we buri munsi iyo twimutiye yaratwimanye yaratwimanye uwetu wacu we sibanga oya sibanga yaratura dushinga umuwe ushira ingumu buri munsi iyo twimutse iyo tuvuze ko yaremetse imigati yariko yaratwimanye natasibanga arabizi ejo bundi yaratura tuvuze ko ateye inzira mu mazi aratwara natasibanga yesuwe dushinga umuwe yesuwe buri munsi we nukuri yaratwimanye huye 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 asibanga oya sibanga yaratwimanye rero yaratwimanye satani yadusabye ariko yesu aratwimana o yesu yaratwimanye nino ndirimbo tuje dusozerera ko kino kiganiro cyacu cuno munsi kino gice niho kirangiriye dushimire wewe wabanye natwe kuva mu ntango kugeza uno mwanya turangirije dushimire kandi wizo B twari kumwe ruhande rw'amasanamu mu binga bw'ivyuma narinda hibereye ariko ku rundi ruhande twari kumwe na gwagwaruka reka tubashimire kandi tubeke bantu tuvuga tuti bye bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.